Presiden barang bakdo jongseng Voice of the People Party menega janmi dak jingalap election hapo mau pat laong ba don kiba perkhat baga Voice of the People Party kan dega way ni party kemanias den bos lang rei ulaong ba kamlong kumta baru ong kumbalakan tho ruba don kiba ong ba ka Voice of the People Party ka dega seng til yur ka ba mi iswa ka election rei ong bala seng ya ka Voice of the People Party halor kanong rim manuan ra ya ka senjar ka khadar ka bakhu bat ka jingshan ya no pai ba Ngisa pekpo ko asing parti kan bisa seipet penyetuisano dawan election emily kita ki political expert lari kita ki election expert kiba ken kiba dia ya ga election ki parti kiba klan ki betulot mono banjok na tu constituency bakum ta ter o kilai ken kilai dia bakilai jing ken ba tani ka parti thmai kampat poi shinu lada job tang shisit lada job shisit lada kima ban job shisit ken job waido lada collection job sangut money kinde threat ari kunu ki job adu sangut o kire be thong ngi ban kali jingkali kaput ayu pile ayu bangi job ngong em yem don put you em islai pi su pat ba ni yalap ke kene galinti ke ji lingo kini pat ki parti ki wei ki seng san perthai ki yang dengan saya pen kanu kin shan ki nomor bangiru ngi lesden bos lam ki mot bangi lesden bos ki yang sepekal kanu kin shan Rai ka Voice of the People Party ka yang akan norin ka bakal keluar dari patba aga por bangi seng nadu bangi seng kini ki parti ki stang ban kentho ala jan election kalani kan gini giseng kemai long kumbami update haga porliur ngingong ngimde update liur ka jimi jonga Voice of the People Party kamde update liur